Nadango William au chukui dombati tau nona sino ndu talita kana waronga na Mbula FM na mbenduani sia. Nadango Berit au chukui na tau na sino talita na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere. Mbula nadango polis menwalu au chukui na sino ton konso ndu talita warli na waronga na Mbula FM na mbenduani sia. Au ndu talita katunga na Mbula FM na mbendua na sere. Mbula FM number 2 NSR. Di sambulu binaka, saya kau na pagleleka ni nonde tukutuku. Ena lisi takatale rauta ni 5 na wanga buka babou. Ena loma ni tini karuna embaki na Fiji Airways. Mena susumita na wanga buka Makawa. Katigo na kenisa uwailabo. Esibia nindua na $1 billion. E quando itaki na be indina tiongo e na noa ni oti e vitu na bula na kena be talo no ataki. Tukun na bunlewani Fiji Airways o Andre William ningo e ndua ni tuku binaka kana labeti kina dua tal ni watang ngende na bengarabi ni kambani ni bukongo na 5 na wanga bukongo e sibia ni $5 million na ilabo ni Amerika na kena isau. Ngandapa na tambana ni wai sibia ni $200 million na rawa ninga ingarabi kina na takataka ni bibu katurete kitaki ni wase loma paka kina na tokalau bone tukutuku e pande itaka o opetai rabai na buni lawani tambana ni wai ka tomana ni sabadanga utiko na ngongo na kena be talnoa kina Asia Bank ka kina European Investment Bank e borita kina standing committee inda yo rabai ninduti ko ni tubu lebu na kena tara endua na ibakaso ni wai ena san ni udiwai na rewa ia bandi taka 87 ndula kiberata na komiti ni natural resources ni nganrebi endua ni tubu binaka nembaleta na takadaka ni be ibakatroida keteki ongo ena nono be ibakandi taki ena mataka endai na ililu ni mata ni tu o borengi bani marama membaleta na wakarutaki ni mbosika ni bebe so nindraki e kere kina beir na tiko e na vital noa ningo sa kena ngauna me waedurikina na vital noa wakanda donu ka sabsaba e ratiko na vital noa ngo na isongo e na taundaku ni mata ni tu mata ni nonda banua kina bebo nua tani ke ina so tal ni songo lelebu e burubura tukuna bani marama ni ngandrevi me na bukei obiti e na itabi mbimbi ongo ka bakasala tekira kina na bebal ni bola ni mata en nonda banua me rabi torlinga takabata na takataka ongo mata tatiko be kenda ni nangara wobiti na mbosi ongo watoka ina COP23 kana baidori mai bon e chamani en ambaki bo ronondolo tinika bitu e kai ningo e sianga ni tabi mamanda ko sibi ni nduri en dona maten tu lelai me bakate kibiti me bakatule wataka en dona mbose lebu bakaongo erna lewena na be mata ni tu be baka torete ketaki ena be se burubura kinangito ena dalato kempisi maafu endona yatu eliu ni timini biti na kena sotabio chapani na singa tambongo nioti na kena sotabi na maboa elingana ena ngauna raudalindikina kena timini ingilandi ena madho sawoti keni reretiku ni rawa mena sianga tiku ningito ena loma ni tolu na bula mayongo Rono soto tigo na Flying Fijians kena timini chapani ena matake ni singa tambu mai waranise. Mai dhabekiri na pagleleka ni nonte tukutuku ninga isema mai na Mbula FM kena Radio Fiji 1 ena be tukutuku matata ena matake ni mataka ni voeding vinaka. Mbula vinaka na lewe viti bona makadai tabua au maramani tau malam-malam nandunga bakal cari tahu yang kau atau talita kena warung hari radio video one kita mai serua kita udah warung ena radio video one angkau mai bikin ngomong yang ada male Mbula nadangoloa taratu
au Maramanita Levu au Wakitikutik ngai da Levu Housing. Au ndo waronga na Radio Fiji One ndo moiviti na vonga ni beyani. Na Radio Fiji One ndo moiviti na vonga ni beyani.